Karaçı tankadromda yolcu. Başta Oştun 50% asfalt bol oldu da. Ya. 50% tank выпалыш. 70% asfalt емес. Это очень плохо. Bu тротуарға баня салыш мода окшойт, а? Қара. Мына остановканы кейпін қара. Замир Байшевич, современный соның остановка құрасы. Берің балдыға тапшырманы. Вообще шеп құрып қойып тұр ғой, бұл че? Все, алсын, тәтті сорғы чейін алып тазалағылар. Бәк қатура кірішіңер керек екен. Оны албап тұр ғой? Нұрбек Сембаевич, заборды. Айтты. İçinde просто мынау стройкаға керекті материалдардың барын осы жерге қойып алып тұр. Жоқ, алынсын. Алынсын. Қара басайлан да? Мына навесті көрдіңіз, а? Көрдім. Şu навесті алғыла. Так, мынау прилавкалар бар алынсын. Так. Мо комоктор. Так, моларын барын алғыла. Тротуарды açsın. Тротуар тосып алып тұр. Сарбаевич, көрдіңіз мұны? Моларды алғыла. Мына комокты алғыла. Тақырама тротуардың үстінде тұрады. Так, толқын, дастан. Мына көрдіңіз бі мұны? Мына көрдіңіз бі мұны? Остановка еменен тротуардың үстіне салып алып тұр мұны. Бардығы мұны. Магазинді алдырғыла. Тротуарды açsın. Тәте козыректі алғыла. Мұны қарамына, совсем тротуарда. Я. Так. Қана қадамдаңыз шым ол жерден? Так. Азамат Қанбекович. Так, тротуар вы? Елдің ақысы вы? Так, Адилет. Кадастр. Мо елдің ақысы вы? Тротуар, да? Все. Берде емен керегі жоқ. Тұра вы? Ава, ол жерден баштап полностью тәтек үшін до конца açılsın. Bu yerden до конца моларды алғыла. Оны алдырып қойғыла мұна. Ова, лестницасын алдырып қойғыла дағы нар жағы тұры берсін. Тәті комокты алғыла, комокты алғыла, тәті козыректі алғыла. Оны алып қойғыла, бір жағына ход болсы болады. Böyle жақшына қайлы үлкен екен, іштесін. Так. Мо срифтердің барын алсын, а? Мына виноградникті алсын. Так, тетігілері дағы алсын, мына қашалады, решеткаларды. Моғаран шипыларды алысын бардың. Так, бұл алынады, бұл қызыл линия тұрады. Так. Так, еменіз қадамдаңыз, Сарбаевич қанша екен? Мына жерден қадамдаңыз, шығып кеткен жерінен. 8 метр шыққан, мұна. Мұна створ, мұна көрбейсіз мұна. Мұна мына линия застройки, тұрау? Мұна бұяқтан баштап полный тротуар, елдің ақысы. Предписание бергілі, тротуарды ассын. Мақұл бұ? Так, анан емені. Бұл еменді көрдің ора? Так, урматтуу жетекшілер. Бұл второстепенный көчөнді сразу комплекстен қарап кетіш керек, та? Абдуалиевич, көрдіңіз мұ? Тәте, дағы қанса мұна, қараңыз мұна? Қолды мұна шыққан мұна. Ова, тәтігерді қараңыз мұна. Навес қылып алып тұр, мал байлап қойып тұр. Көшіріп атауыз? Я. Полный көшіріп атауыз бұлар. Азыр біз асфальт шуменен шығап азыр? Барып тұрып, немеге бағы төлекен жолына қошылар. Хорошо. Так, мұны қадамдаңызшы. Беш метр шыққан, көрдіңіз ма? Тротуарда отырады. Бұл козырегімді қошып алғыла. Мақұл бұл? Так, Замир Байшевич, түсіндіңіз бі? Так, оборона қаяқта бізде. Мұна, моларда шыққан, көрдіңіз бі мұна? Бұл базарчы оқшайды, бұл? Бұл жерде машина қойып тұрған жерде. Я. Бұл.
No, çıkıp dur kişine kirgizgile tek soruna çeyin. Makul bu? Sırtında. Ava, moğolların da buna gördünüz mü? O da çıkıp ketken buna, bardığımına. Mo çıkka, kaşları polunu aldırırlar. Düşündün mü buna? Nasıl? Gele oyun. Ava. Ay. Ava. Tratuar kayakta berdi. Kayakta olur tratuar mo da buna. Buna da tratuar naksı. Buna da tratuar buna. Ama tosu olganda mı? Bana açış gerek de. Kadamdağınızça adam atkanı bekledik burçtan başlap. Buna mocur geçeyim buna. 10 metre. 10 metre. Buna bir yerden başlap poğunsa açıp tazalap teyte kaçıyan tratuar. Tak, muaftara speyini köçöğünde sırası karap ketiş gerek, baldar. Düydün burçtan ketiş gerek bile. Ya. Azman tanımış. Kosaksın taktaş gerek. Ava. Kosak taktağıla dedin, karak dedin, vapşile çıkıp aldı buna. Köçöde jolu jatışat, kara buna. Mo yavna çıkkan, gördün mü? He. Ava, hazır, basa hazır. Düşündüm. Tak, Moğon'dağı. Zamirek Başuç, gördünüz mü? Moğon'u karağınız bundaki. Buna kara. Moğon kaşan algıla. Buna kara jol yok başta işte, jol tosu oluşkan. Moğon reşetkan algıla, moğon reşetkan al. Polunuz dakansa, teyete kaçan jolda açıkla. Makul bu, tratuar salavuz. Moğon gördünüz mü? Moğon toskon. Moğon vapşiyle buna tunik hemen tosuk koyuptu. Kara buna. Buna gördünüz mü buna? Teyetiki sorga çeyin, videonu emeste çeneniz. metre. 11 metre açıp o Kaziroğlu'ndan beri vinogradlık beni algıla. Ve tratuar bulut. Nasunovkanın keypin kara. Zamir Başuç. Savremenli sonuk Nasunovka kurası. Benim baldığa tapşırmalı. Kana kim o? Jas. Tak, до конца марта мы son остановка. Şartın içindeki değil. Şunu gör bu. Tak, Moğol'a da algıla polnuştu. Так, Mo koçunda sırası karap ketkile baldar. Vtorостепенный koçuları da karap ketkile. Makul bu. Ma tokoy alınsın, moğollar alınsın bardığı da kansa. Joldu karaşıvız kereken. Ma zabolordu mına storuğa çeyin açıklamam. Makul bu. Bundaki. Tak, düşündün ora. Tak, baldar gelip sana koyup veresin herime. Zamirek Başuç. Arxitektura tapşırmanı verseniz. Tak, mu magazinçi. Ya. No tratuar da. Gördüğün tratuar kayaktan bulut erten. Şu aldıgıla tozu içine girsin. Mo esim oğu deme. Üyün içine kuruyor üstüne çıkandan masile yok. O tratuar da açıp koysun. Buna. Bu yaktan da kan tek için tratuar kedir. Magazin üyün içine kursun. Makul bu? Buna gördünüz mü buna musluk buna? Tuvalet kuruvatı. Tuvalet mi? Ne? Duş bu. Ya. Tuvalet koyayım ya. Şu algılamam polun işte. Şu teknikanı tak. Teknikanı bugün veriyoruz. Hazır biz asfalt kayağını alıp geliyoruz. Kurun keyif tabi çıkarız ha. Tak. Mo koçunu da karağıla. Buna gördün mü buna? Hadi kaçayın çıkıp getir buna. Üyünün soruna geçiş gerek bile. Ya. Ay. Vtorостепенный koçuların barın karağıla. Makul buna kara. Üyünün soruna geçiş gerek bile. Şu açıp karağıla kara. Tratuar yok. Kayak mene basat değil. Bir, iki, üç, 4 metre çıkıp getir buna. Gördün mü? Dakansa tez yoldan başlap. Moğolun sorunu algılam. No. Mo duş kuru alıptır kara. Duş bu. Algıla. Ce tuvalet be. Duş koyayım. Ya. Terezesine varanda. Banya. Nasıl alsın? Tratuara kurulur. Üyün içine kursun banyanı.
Şurada aytpayсызбы siz? Ne arayayım? Onun içine geçip sura bergenimiz var. Eskертіп шыққанбыз. Мақаланың içi бүтілің şu. Eskертіп отырмыз. Полный. Так, onu qara, trotuarga mına koyup alıptır mına. Qara. Qancha metr chiqibdir? Esepteniz. 3 metr. Tati sordan algıla. Zamrek Paşuş, ko'rib turasizmi siz? Ha, mına qara. Bu qara mına naves qurib alıptır. Naves ne bo'lgan bu? Ha, uy qurib alıptır mına. Ko'rdingizmi? Tak, Dastan, Tolqun. Ko'rdingizmi? Hay mına. Abduvaliyeviç, o sizin işinizde var, şulçu. Ha. Nara? Molar büt kaşa, vinogradna, үйün içine kursun. Bir trotuar buna gel, trotuar salarız, polun üstü. Buna kara, polun trotuarda, tetik olsa bayna eken ha? Bayna salıp alıp durun. Buna kara. Kadamda açkan çeken. Bu kaysı köçü oldu, ne arayayım? Ha? Gulyam. 4. Bu trotuarga bayna salış moda okşoydu ha? Kara. Buna. Algıla, polnusu alıp tazalaş gerek baba. Mo baynayan da algıla, mına vinogradnik de algıla, molar büt alınsın kara. Büt trotuar жоқ buna. El kayak menen basat. Ay. Tak, oşonda tak siz düşündünüz ha. Mon dakansa özüңөр karap koygula, kompleksine karap, molar iki çetten aldırgıla. Trotuardı başlagандай bolok. Zamrek Paşevич, munda жазыңыз, түшүндүңүзбү? Trotuardı hazır paket etip koy bereylik. Asfaltка чейинки жумуштарды бүтүрүп койлу. Асфальт болоорун салабыз Кудай кааласа. Азыр наркы главный көчөлөрдү бүтүрөлү. Бирок буяка да керек да. Жигиттер тез баскыла. Нурбек, бат-баттан. Адилет. Я. Тетигим. Так, моонда качкыла. Түшүндүңөрбү? Бүт ушу мен дагы келип текшерип кетем. Мына кара, тротуар жок. Эл каяк менен басат, Zamrek Paşuç. Mına karasаңыз тротуар жок, бардык. Кичине экен 4 метр жол калыптыр. Кара, могун 2 метр чыккан, бул 2 метр чыккан. Тазалагыла полностью. Так, могунда карагыла. Kaldırdı. Ава. Kanal üstü. Продолжениясы да. Gördünüz mü? А, каналда, не? Сили var. Карачы танкодромда жолчу. Почти Оштун 50% асфальт болуп отур да. Я. 50%'dan көп. 70%. Асфальт. Asfalt temiz. 70%. 70% асфальт эмес. Это очень плохо. Көрдүңөр, могу көчөлөрдө полностью карап айланып кыдырасыңар. Түшүндүңөр, тротуарда ассың бардыгы. Азыр бизде кольцевой жол ушул болот да. Получается, биз ушуну киргизишибиз керек да. Күрөңкееваны. Түз чыксак, Ленина кеттик жүрүлө. Так. Наркы бетин до конца тазалайбыз. Так, моякты мына тротуар кетиш керек. Я. Чоң көчөлөрдү сунуштуруп атабыз. Ай, молар алынсын, Так, молар до конца алынат. Замрек Paşuç, мына до конца. До конца до Ленина. Ау. Тротуар жасайбыз. Эмне деп айтайын? Тротуар болот деп айтасыз. Ау. Мен мына Замрек Paşuç тапшырманы бердим, болду, бул киши жасайт, бул бүттү. Сиз алдыртып бериңиз, калган маселени бул киши чечет. Мына кара баары стоянка кылып атып туруп, очум оларды айтыш керек, үйдүн ичине кой деп машиналардычы. Мына. Тияктан до конца, буяк до конца тротуар болуш керек. Түшүндүңүз да? Бул важен экен. Бул жака да бир-бирге таштай бериңиз.
Hemen. Selamünaleyküm Başüç. Bu yakada bir brigadan taşlayıveriniz de işti başlayıversin. Düşündünüz de. Buna içki koşuları da sırası karab ketkiler. Mo kamoktordu, moğlardı mı? Kamok algılamına trator bulasın ki. Kaç metre eken çenekli? Ya. Мынау қызыл кітап жасап алған екен. 8 metre ekan. 8? 8. Хорошо. Так, Emine. Davlek Başoviç. Adilet. Mına trotuarda turabı? Ya, trotuar salamu aleyküm. Şu qaragıla, göz qaragıla, yemesin qaragıla. Maqlu? Şu. Trotuarda turabı? Bu qanday göz akalishi mumkin? Trotuarda bo'lsa. Shunday problem bo'ladi. Bunday problem bo'lmosh kerak. Ya shu olib qolishda do'ttirdim. Bizga ko'rmadi. Bunday problem bo'lmosh kerak. Trotuarda kim go'sak beradi? Tak, teti kamokni alg'ilama uni. Konteynerda. Jana oстановканы jazdingiz, a siz? Naqara trotuarda. Ballar bir canısız baskılar bir çeke. Böyle selamun aleyküm. Bunlar polni tozalashimiz kerak ekan, ko'rdingizmi? Latok yo'q. Trotuar yo'q. Daha şagrajinlerin bularını polni aldırıp aldık daha. Ya. Daha şagrajinler polniyle. Polni aldırıp aldık. Bunlar bunlar şagrajin üstüne. Anca mücasıldı. Kızıkta da sayganlar. Tak, jeke. Işte. Burada. Jeke mo'n jazgın düşündüngmi? Men zamanlik boyachga aytdim. Bir-biriga tashlashsin bu qadar. Срочно, tushundingmi? Dakansi 2 bet. Tozalab trotuar latok. 8? Buna ko'rdingizmi? 8 metr. Buni даже расширение qilsa bo'ladi ekan yo'lda. Keyin bo'ladi ekan. Ya. 4 polosali bo'ldi. Assalomu alaykum. Ajiga qandaysiz? Mana vinogradnik tag'ila, mana qashani alg'ila. Tushundinglar, ha? Так, вообще chep qurib qo'yibdi-ku bulchi. Bunu sütçastırgamız alıyor. Всё, alsin, tetik so'rg'a cheyin olib tozalag'ila. Bu yoq qattiqroq kirishinglar kerak ekan. Samurak Başevich, qattiqroq kirishinglar. Hozir aslanlar beradi. Ava. Так, buni konteynerda alg'ila. Так, bu konteyner pol dakonsta yoqdan boshlab olg'ila storna cheyin. Trotuarda turadi? Ha. Trotuarmi? Всё. Narxni üstüne qo'yib olibdi. Ko'rdingizmi? Shu dakonsa alg'ila bu yoq. Polni trotuarga tozalaymiz. Mo'larda tozalab, kamok, qasha, reshotkalarini barini alg'ila. Mo kamoklarni alg'ila. Bayağı güzel gittim. Onu skoçasınlar. Ay. Başlıyor bayağı. Onu da işte skoçasınlar. Hozir men sentralniy ko'chadan qaray beraylik, vtorostepенный o'zinglar qaraysinglar. Ma'qul bu? Ya. 400 metrede asfalt qo'yiladi. Ha. Ha, o'sha yerga chiqadi. Ha. Ha, tushundim. Janoqi apa aytgan, ha? Mo'mni bo'lgan nima? Reklamaga jo'naydi. Yo'q, buni olib qo'yinglar. Ava, buni olib turib, betini javob qo'yinglar, yaxshiroq qilib. Ma'qul bu? Janoqi apa aytgan ko'cha o'shulda ko'chaga 430 metr. Sentralniy ko'rdirma. Tushundim. Kurenkeyeva bilan narx to'lanuvani ko'm biriktiradi. Shu tushundim, bo'ldi. Shu tushundim. Tushundim. Mo'mni bo'lgan kamok. Bu vaqtinchalik. Ya. Shu aldiriladi, qarachi, aldiriladi. Trotuarga qurib olibdir. Mana ko'rdingizmi, bu trotuar yo'q, mo'jada trotuar yo'q. Mana qarab, bu trotuarga chiqib olishgan. El qayoq bilan bosadi? Mon dakansa tushundingiz, ha? Dakansa tozalab, yemeni trotuar и зеленый zona qilib qo'ydilar. Latok. Ava, latok, trotuar, zelen zona qilib ketdilar. Anan
чыгынып кетип ушундай эле акчабыз көбөйүп кетип атса асфальт расширение кылабыз. А так ушу бойдон басып коелуп пока. Места калтырабыз. Ооба. Обочинаны көбүрөөк берип. Ооба. Ошу туура болот. Так, оборона каякта бизде? Тротуарда нарарак кылабыз. Ооба. Тротуар нарарак кыласыңар. Тут нарарак коелуп. Расширение да сразу. Эң туура. Эң туура.